ketentraman acara kita pada malam pada mendengar bacaan-bacaan suci Al-Quran yang dilantunkan oleh qori-qori kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, Tuhan yang punya rumah yang berhajat, ayahanda kami Dr. Hamid Sosa Haji Teguh Alaisyah beserta keluarga dan seluruh para undangan yang kami muliakan, serta yang kami hormati pula Tuan Guru kita bersama yang telah berhadir pada malam hari ini. Dan insya Allah sama-sama kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita berharap acara pada malam hari ini bukan hanya sekedar momentum dan diri kita kepada Allah SWT. Untuk itu kepada ayah bunda gure-gure Kamongan Bandung yang ketika di Baal agar kita bisa fokus. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ayah bunda, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Maha Pengasih yang kasihnya tidak pernah beri kasih. Ia ada sebelum kata ada itu ada, dan dia akan tetap ada meskipun kata ada itu telah tiada. Karena itu saya yakin Allah tahu niat-niat kita pada malam hari ini. Allah tahu apa maksud kita dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian selawat dan salam tidaklah lupa kita hantarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa umat Islam dahulu begitu maju sedangkan kita saat ini meringkih di dalam tangisan? Itu semuanya karena kita jauh dari ayat-ayat suci Al-Quran. Pada malam hari ini kita mula dengan keberkahan. Agar negeri kita ini menunjukkan keberkahan pula, maka kita mulai acara ini pula dengan keberkahan-keberkahan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayah bunda sekali lagi saya ingatkan, niat luruskan di dalam hati benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan dengarkan syahdu lantunan ayat suci yang dikumandangkan oleh beliau. Beliau ini adik kandung langsung dari tuan guru kita, yaitu Ustaz Darwin Hasibuan yang ada di samping beliau. Beliau ini sudah berulang kali ayah bunda menjuarai tilawah Khairi Novandra. Beliau juga dari Medan, dari Binjai dusanya. Masya Allah, tadi juga sudah jumpa, katanya kita sering viral dengan salam Binjai. Pada hari ini kita jumpa dengan orang Binjai yang insya Allah tidak hanya sekedar memberi salam, tapi salam ini juga mampu menghantarkan kita ke surga. Insya Allah, insya Allah. Biar hidup kita terus menjadi berkah, maka teruslah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat diri. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja ayah bunda kita saksikan qari yang pertama, adik kita, yaitu dari Aceh Barat. Yang kita undang yang pertama adalah ananda kita bersama Zainul Quran, Zainul Quran.
ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ونحب راغب القرآن محب الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب
رب السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayat 21 yang mengingatkan kita sebagaimana insan-insan yang takabur, insan-insan yang senantiasa sombong,
mereka akan terus mencari akan alasan-alasan saat ia bertemu dengan Tuhannya nanti. Hadirin ayah bunda semuanya, apa yang membuat iblis itu menjadi hina di mata Tuhan dan demikian pula menjadi musuh yang nyata bagi kita? Karena kesombongan dan keangkuhan yang ada pada iblis. Maka mudah-mudahan pada apa yang disisakan kepada kita, pada apa yang diamanahkan kepada kita semuanya, benar-benar kita menjadi insan yang tidak takabur, bukan insan-insan yang menyombongkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubda lakum. Afallahu anka wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pelajaran kepada kita bagaimana kita ini menjadi insan-insan yang beriman, yang tidak banyak mempertanyakan perihal-perihal yang sudah jelas yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena sejatinya syariat-syariat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah sebuah kejelasan-kejelasan yang nyata bagi insan-insan yang memiliki hati yang bersih. Arthur Jeff bahasa, bahkan dia menguasai bahasa Arab, yang mampu membuat edisi revisi terhadap Al-Quran, tapi dia tidak bisa mendapatkan hidayah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk Islam. Karena kenapa? Kecerdasan akal yang diandalkan, bukan kecerdasan hati. Maka lembutkan hati, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang menyibukkan dan membuat kita suatu yang buruk di dalam pertanyaan syariat, sungguh itu tidak diajarkan di dalam agama kita. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang indah, insya Allah akan dilantunkan oleh guru kita Ustaz Ahmad Azra'i Hasibuan. Kepada Ustaz kami persilakan. عين
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan yang syahdu yang disuruhnya, dan jangan ikuti pendosa dan orang-orang sangat kufur di antara mereka. Di dalam proyek pekerjaan kita ayah bunda, demikian di dalam dakwah kita, begitu banyak ujian-ujian yang mungkin kita mengetahui segalanya mungkin kebaikan dan keburukan, tapi yang mampu memapping dan memilih hati untuk melakukan kebaikan, itulah takwa yang dijelaskan untuk dibalas sebagaimana yang dibacakan di dalam surah Al-Insan tadi. Tidak butuh sekedar ilmu untuk masuk surga ayah bunda, karena ilmu tanpa takwa itu akan melahirkan para penjilat. Umat ini menjadi sesat, rakyat sulit berdaulat, malah pejabat terkadang menjadi penjahat. Karena kenapa? Cerdas akalnya, tapi hati tak bertakwa, yang tidak termasuk dari golongan yang dibacakan di ayat tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang mungkin terus menjadi syahdu bagi kita, yang larut ini tidak membuat mata kita menjadi terpejam, namun semakin untuk
semangat mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, yang insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan dengarkan lantunan Al-Quran dari Tuan Guru kita Ustadz Ahmad Khairi Novandra. Kepada Ustadz kami persilakan. يا مهيمن يا سلام سلمنا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Bunda, surah pertama yang dibaca oleh beliau adalah surah Qaf, berada pada juz ke-26. Beliau memulai dengan ayat 31 mengingatkan kita kembali bahwa penghuni surga itu adalah mereka-mereka yang bertakwa,
yang senantiasa pada orang-orang yang bertakwa dan dekat dengan surga itu adalah orang-orang yang senang beristighfar. Yang kedua senantiasa menjaga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mereka yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Dan yang keempat adalah qalbun munib, yang senantiasa hatinya senang serta cinta kepada taubat dan menyesal pada apa yang dia lakukan. Dan pada ayat-ayat berikutnya juga, pada ayat ini diingatkan bagaimana hari ketika kita dibangkitkan dari kubur dan ketika bumi ini dipecahkan dan terbelah, di mana kita dihidupkan dan dikumpulkan dengan perkumpulan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat surah Qaf diingatkan dan diberi motivasi kepada baginda Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kepada kita, bahwa bagi insan-insan yang takut akan ancaman Allah, maka berilah ia peringatan dengan peringatan Al-Quran. Selanjutnya ayah bunda, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh gurunda kita Ustaz Darwin Hasibuan. Kepada Ustaz kami persilakan. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنات. توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنات. عددنا الروح له سكنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فإن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, saudara dulur tentang kecemburuan Hafsah dan Aisyah terkait kecemburuannya terhadap Zainab akan kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa mampu menjadi pribadi yang menjaga nilai-nilai keagamaan pada keluarga kita. Dan selanjutnya beliau juga membaca surah Ar-Rum ayat 21 tentang pernikahan, di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang gadis, dan ketika menikah dia tidaklah menjadi seorang putri yang berlari ke sana sini karena dia telah menjadi lambang keteduhan bagi suaminya. Demikian suami tidaklah menjadi budak kecil yang berlari ke sana sini, karena saat itu setelah menikah diijab kabulkan, dia telah menjadi seorang raja yang menjadi lambang ketenangan bagi istrinya. Mudah-mudahan pada hajat yang sedang kita lakukan ini menjadi keberkahan dan sakinah mawaddah warahmah pada hajat. صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صل وسلم على المعلم
والشكر